Wow, apa ini teman-teman? Wih, kakak menemukan mainan nih. Wow, mainan Pop It es krim teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh dulu di sini. Ayo kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada lagi nih. Kakak menemukan mainan mobil Tayo teman-teman. Wih, mobil Tayo warna kuning teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, apa itu? Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wih, kakak menemukan mainan Pop It Unicorn, Pop It Astronaut, dan Pop It Love teman-teman. Wis, kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini ya? Let's go, kita cari. Wow, apa itu teman-teman? Wih, kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi nih teman-teman. Wis, mantul. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Let's go. Wih, apa itu? Wow, ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wis, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, apa itu teman-teman? Wow, ada mobil Tayo nih teman-teman. Wih, banyak sekali mainan mobil Tayonya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru teman-teman. Wis, banyak ya teman-teman. Kakak dapat mainan mobil Tayonya. Oke, kita taruh dulu di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan lagi nih. Wih, ada topeng ondel-ondel warna putih teman-teman. Ayo teman, kita kumpulin lagi di sini. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi teman-teman? Coba kita cari. Wih, apa itu? Wow, banyak sekali mainan Pop It-nya teman-teman. Wih, kakak menemukan mainan Pop It Among Us teman-teman. Wih, mantul. Kakak dapat lagi nih Pop It Astronaut. Ada lagi nih teman-teman, Pop It Penguin. Oke, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Masih ada apa tidak kayak mainannya teman-teman? Let's go. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada lagi nih. Wih, ada mainan ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, mantul. Banyak sekali nih kakak dapat mainannya teman-teman. Oke, kita cari lagi yuk. Masih ada apa tidak kayak mainannya teman-teman? Coba kita cari. Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak dapat segini nih, banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.